أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Watukufu ikao suka wazima haina masihu ikaze nafasi zireruhusu ngamo msalimuni hanyoti pia nimbushirieni kheri, nimbushirieni unono, nimbushirieni masihu mema na wakati mwema haina bantu ikaundu mjihundao. Usikwale wenu tirengeshwa baha hemba wakati ikao doniloniyo riwanise rije ritalazu Zimbabwe hawaya siasa jimla ivumiao harmwensi mahsus lele suala ikao ngilwa na actualite wa sainu baadia ye opposition ya roko wafanya conference de presse yao rijaru no ye opposition ya crack wafanya ye conference de presse yao usikwale wenu kama rjuao ya uka yodi aklabi hao sirengesha bahashinu nije ni intervene mbabi sina huja intervene sur ce qui a été dit harme conférence de presse parce que ngamjokala la jimbo la hao la wakomoro kaudorambia harewamba Qur'an ya mwali la de le jimbo la hao waloni loma hayawaza taje hunde leo kana ujarambe izambishi harme conférence de presse ukanga rjoka la borokoti ya la mafiti ya trenda tabahana ama eshatsongeza nirembondise uharumale suala linu la husiana ne conference de presse ya fanyishiha doka juzi jana uhunda leo tielewa ya ukana ngabo wandu walio harumwe siasa kinyume mara isazali owandu wao watorende hama opposants en papier, ani des géants en papier, ani des tigres en papier, des lions en papier. Shatsi wandu ikawo kisiasa ngwaone jirma. Haungwaona zemvu za kisiasa za ukawa gabili mabani hao wa kisiasa harimwe mabavu ni miji. Yusufa Mhadbana, fundu Yusufa Mhadbana na Maître Mahmoud, j'ai compris ya ukawanu ce sont des grands politiciens comoriens en papier. Yabonga mjua mbahindunku ils en papier. Yabo il suffit juste mbaupepo abahinge tsambali yao. Des politiciens ikao tielewa ces derniers temps yaukana vanungu watongo ufufuli ya wandu bahi shakwatina yesuwaya kwatina ye jirma kwatina alaikum salam kwatina ila surwaya yauka mruwa siasa harmwensi. Siwono baadhi ya wandu, je dis bien, baadhi ya wandu. Haukam amini ya ukatido mjwa mkazi, am amini ya ukatido mjwa shomoni. Baadhi ya wandu, je le dis bien, baadhi ya wandu. Harma mijinyo mili, wa harma buzz dans les réseaux sociaux. Buzzi kao, Maître Mahmoud na fundu Mhadbana doit alimenter au derrière juste pour que emadina ya hao yakaye sur le terrain. Emadina ya hao yakaye sur ani harmaye stadia ya siasa ya Komori. Mhadbana ikao handisa siasa mtujua mahamingavi almuradi ngamjoka na handisa siasa ngasina mbamuda. Haelewa ya ukana ya surwaya ya kisiasa ya jirma ya kisiasa ya kaudojinika maharalani yohuja isangio menase hawisa imenasewa numbesa uho nomheyo wa Daniel harimo mjwa mkazi harimo bambao bal harmwensi. Leo wafanya conference de presse olio ukawa ambezo wabidi wafanye wakomori wa warudwa waniko amini. Fundisho Mhadbana na Maître Mahmudu watata ya dingoni mwa wandu waduwa puse wehea mwezerezo sosio hawana tartibu wa marisiza ya ujokomi ya Maître Mahmudu ngardofa njao ya ujofanya Mhadbana ngardofa njao ani wana marisiza wa mafiti yikao
encore une fois, ngaïone sao ya ukaraha kwa jawasuli daraja. Je le dis bien, je pèse mes mots. Raha kwa jawasuli daraja ya ukawandu wa siasa harimansi, harimabavu, harimamji atawaniko aminifu. Wanruwanu waili. Mnyezi Mungu harendendro, wea kwa japaro shinda wakunda na dhamana za kawachagula, nonga mjitso, gamtsahoa bamba uswamaha, habo na kausoni harumwe mashababi rakautaha usomwa bwana ya voto wa depute ya dungane na soima tamihijahi ikoni wakati wa Rais Sambi na Abdulwahab gamta usomaha wandu na kana wapara ya ukaragera voto somwa bwana haukaba sanunga mielewa ya ukana kaja wasuli ya maturite politique ya mru hamafundi somwa bwana lewa kamrunge mru wa siasa yo urisa mbadoda yani yemeta en place wanazikwindi na mwenye mwezi rezo sosio mshangazi ukaneka ekati jatirengwa ngamjo fanya jao ngamjo huwa mndu ngamjo ufsisa jao ngamjo fanya hizo alama za fenya hizo alama za mruika ongu fanyo siasa katsuona wo uso ani katsuona ya avenir politique yae halafungu fanyo helilo ikebalanga bo wandu wajoka humra wallahi alazim yo amin tide mahakama tide gendarmerie ko johambe daula ekanga bo mburi ofundiswa magbana hauri yo metre Mahamud ekazi jaza ukawarete ngwa jo harete wanamena sia wandu tide mijini yo mili timkazi na shomoni wandu watojipanga wanzanwa usoma bwana wanzanwa metre Mahamudu wanzanwa jao wafanya we buzz dans les réseaux sociaux juste pour que wanzani wao et madina ya toujours ya doka ya harma ze réseaux sociaux ya do vumbulu shahaina mru ufanyo siasa ulona wandu ulona fief ulona bavu ulona faida ya kisiasa kamjaparu ishia mrundaye kamjaparu ishia mji hauwanzani wahe wadohe ya mweze rezo sosio ye utokomea humedi msaidie ngardofa njao kamjaparu ishia wa maweni hauwambude wahe ya mweze rezo sosio waduta marisiza wakati humedi msaidie ya rengwa ya fungwa kamjaishia hata mdu mzima kamjaparu ishia manje saadi kamjaparu ishia marehemu uswaswali huntaweni hafungwa combien de fois kamjaparo isha wantaweni wa hea hawikuingisha wandu garjo wabwe Sambi mahofungu marehemu Usufa Saidi hizo ndongo ikao zitobakisha wala mapolitisia en papier Abdou Swaifu hafungwabo kujaishia wa Juma Shongo ntini Mwashongo ndo hao hawanzani wahe warengaze rezo sosio wadufanya marisiza hawaduka dingo na mana paske waelewao ya ukanga saruma siasa ngarigabilio mabani hatu wa kisiasa kamjaparuishia wakati sedali kamali ya kabo mwaishia waikwani hao mashababi waikwani hao wandu wadohea ye mjokomea sedali kamali ngardufanja paske nguelewa ya ukana ye mru wa siasa yengu wani ndogo za siasa zijasa siasa ngena wandu wajua himili shale weka metre Mahamudu na Somad bwana wada wa monte wandu ikuindisha wandu wahime wapangezi janibu pia mashababi manotable yejo kome ya funde sufa Muhammad bwana yejo kome ya metre Mahamudu ngadofa sa montre ya ukana ye niveau ya siasa ya hanyu waili rahake jawasuli combien de fois Barwani ya fungo combien de fois Razida ya fungo kamjaparo ishia wa Moroni wa hea wafanya bunjilio wanuka kamjafungwa Razida wanuka kamjafungwa Barwani nonga mji wao ya Barwani ngoni mwana zikombe wazari wa mji waezi parce que on waili wao ya ukana c'est pas un politicien en papier c'est pas un géant en papier c'est un politicien aguerri ya pia nguzilindo kati wa ukalewo ya dopo wando njamweze rezo sosio wafanye buzz ngulindo maudu ya kena wando dingoni wa mdungi ekisiasa iyo ndeheli siasa iko ukaya Maître Said Larif hafungwa combien de fois
hafungwa ni sambi maltretwa ni sambi kamja porosha wafumbuni wafanya bunjilio vanuleweka metre sedlarif parce que waelewao ya ukana woi hatangwa siasa ngujoheka hafungwa nguchufungwa ikazija za ukayafungulwa ngujofungulwa ikangutaho wanu ngarjoka dingoni ma shanga mielewa ishatongeza leo Metre Mahamudu na Somad bana walio dingoni mashizi ezikwindi zao mashababi wanu na nusu ya manotablu walio hama vanu ngwa uharima iteya walio hama vanu ngwa umsiruni wallahi l'azim na mwanze na mtanze eke gendarmerie eke mahakama kwa joambe daula wa desido banga ngwa marete ngwa jo marete kabono fanshi hata rongo ekanyi wandu wa siasa wanu mabidi mwonese wakati mpara wandu wa maandamano wandu wafanya ze bezar mweze rezo sosial jakomia Somad bwana jakomia Metre Mahamudu wandu wao kamjaparu waona wa mdungani shangwa juja kenta mweze rezo jakomia kunjecha ani de politique au village de politique ya village iyo ndio iliyo abonge nintsorongoze mashababi hao wazee wafanya uze buzz hizo parce que mwelewa kazi la buzz ni saudi la tso wakati harmao mais ce qui est décevant sana vanufundu Somad bana na Metre Mahamudu wanu wandu ikao ngabondwa kawa estime wakawanika estime wakawanika suwaye wandu wa huwa siasa mimi je le dis bien ngamtsaho samaha habona kausoni mwana maturkia hifwa ya mina foto laho kali sawa mnanzisha niwerelo amtsaho samaha wa bambao wakati na kaufanya kampanya ufundu Somad bana na sema tamicha ikoni ya ukana mjari voti parce que tikafikiri kaula mndu wa siasa sha zinionao basainu ngamwelewa ya ukana c'est un politicien en papier wallah kwa ekele enziade yinu ekele sonda linu kamna parojoka na dhamana za daula kujuhamba mchagulo hakamndu wa siasa riono Swali Mahamudu kampanyari hafungwao kamjaisha wa mitami huli wa joha wa rakio Humedi msaidia hafungwa kamjaisha wa maweni na waibembeni wa joha wa rakio Abu Ubeidi homoroni hafungwa kamjaisha wa moroni wa joha wa wadofanya marisiza bani basambi ngarjo huwa bahufungwa Abu Ubeidi ngarijua bana wanaho walio ngarijua yaoma fiti bo Metre Mahamudu na mhenzi bo watoto wa mashababi wala no wazee wala mwafanya ze buzz nyinyi de mwapuseo kamna parojo na haina mndu wa siasa ya za kweli muishie ukana wabuha wandu waje wadohamba ukana abanu ngarijuao mimi ngalijua basmana zali banu mingo nijuo yekamkomea Metre Mahamudu na mumregenda kamera shomoni hauka Somad bwana kano porto kamera mkazi hauka Daniel harengele kazi yore kama nzare kamjanja wallahi l'azim Daniel Bandar esa jo desida basayu hatanganyo wandu wa hemkazi pia Somad bwana kajajo kunda bahanu ya kensi kajajo kunda bahanu ya nji pasunga riele wao siasa zitendwa Daniel we hajajuzi harmwezi azali izo yafanya harmwe bamba ya juu nizo yafanya harmwe kwa mwari gizo hule na fundi usufa wenga we yaburangu hale ukana dhoma na combien de fois abonge namkeravi fundi usufa na Metre Mahamudu akuwandu da wa ilibahi mielewe ya ukana siasa yoke jamfani yoti ya hanyu siasa yoti ya hanyu rekama nzari kaka mjanza kamtina zemvuza ukamshangaze hifadhi au mshangaze mahakama mshangaze daula kamtini zo hata kamtini zo abonge leo ekanga mfanya siasa leo ekanga manzao ike ani mmonese jirma ya kiwandu wa siasa kamkoma jamaani wanrom aminini do kamjoka vanena rjofanya ngasina wanro dingoni wajo huja warishangiri ya kisiasa
wajo huja warihimilie kisiasa, wajo urifanyilia siasa. Shaleo mtende mketa mweze nkura za leo moroni, mfanya conference de presse, gada mreheba la mpare, wanzani wanyu, walo mijini, wanu haria mtuka ufungwa, ba hushazo na hamba jana. Izo li zajiri. Hushazo na hamba jana leo morona mo conference, wanu haria mtuka jani, na mparo wanru dasi, mfanya conference de presse ya, mwambeka mdusukutani kome ya bunga uba, kabati uluna hajanani, neke daula ngo mtahaoni, eke mahakama ngo mtahaoni, wallahi kamtina hata ndongo mjoshida mfanyi. Jabu ya uka, kama udezinu hisa, waja enzindwa jina, gamla sedefi, karna ushida rifanya hata rongo, kama waja enzindwa jina ban ganzo ifanya rongo, ganzo hukumu ganzo re, karna ushida rifanya hata rongo. Mbabiyo gamina yakini, abonge, namkiradhi, bamdu hanza mdu ya rumensi, tudia mdu ya dohe juso watoto wa mjini, hawe mashababi wa mjini, wanzani wangu, na mheabo mwambeka, ngamjoka mfungwa, afu mwambekana, mtaretewa, ngamjoeda mauwe Fatihu, ngamjoeda mauwe Lukumani, ngamjoeda mauwe, ani, wanarungu watiti wa mafiti. Rienshi mapolitisien wenji yabo, rienshi Sedali Kemali, rienshi Muzawari, rienshi wanro pia wakaufungwa, wanro pia wakamaltrete wanezenzi za birabana, wanro pia wakauhukumlo, kamjaparo ishia, ushababi wa ikoni, tide famia Sedali Kemali, tide wanzani waete, waheya wadufanya marisiza. Humedi msaidie kombendo faya fungwa. Kamjaparusha wa maweni na waibembeni hawa mbude weheya, anganyanyanyanya. Marehemu swaswali hii hafungwa kombendo fwa. Kamjaparusha wansaweni. Waheya wambavani garjo jari uwe. Ngeka ufanya garjo wanu wanaho walalao. Ika wangunsaba mjobo hane mrumshawanu wanaho waliyo. Jok jabu hindi. Kabati. Ngamwelewa zinu. Paske ngamwelewa kahari madavu yanu. Wanu waili wakana wakati. Wawahi warenge deva. Wawahi wakauhanza warebondise. Hamada harumwe bambao ya hatu. Il fallait que Daniel ya jempose. Ya recupere ge bambao ya hatu. Ya recupere yo mji wa mkazi. Timwabiani ya ukanangami. Allah billah. Esa Daniel alibandari ya jo desida harumu mji wa mkazi. Hamangu yi ngurugani. Ngutanganyo. Wanro ahe. Ushom hadibana kajajo mundaba hanyu ya vile. Yuhom kazi kojo hamba harumwe bambao. Sha zembana wajodo zifanya basainu dazila wajodo wafanya conference de presse ani Razida Ibrahim Abdurazak Razida kabati mdu mwenza kankaka ya mtende kabati mdu mwenza ntanta ya mtende haina wakati ya jua nyezi mngia mju sana muo mnono yoto ya mazerezo sosio gada hamba hata kamchaparusha wa irungu jani wa juhao damba ya joru wa Razida ngaru jobu Fatihu banu ko lala ngarijo parce que ngwa elewao Razida ngu elewa kamufanya siasa hena zambazi mhundanga zijohu muhunda ngomba bahati ndika tina wandu wa mhimilia wajoda afanya siasa wenaye nyezi ngungujo mbao Barouani la même chose kamjesha wa moroni wa juhao wa baka garjo banja marehemu Adamu haka ikuona fanya siasa dunga opposition hata kamjapurusha wa ikuona wa hebanu yujukome Adamu hawi yujukome cha parce que waili wao parce que vanu ngabo siasa iwangu waifanyao walio haruma ze rezo sosio wafanya ze bezirangu jana nusia mashababi wa mkazi wa heya nusia wa shomono wa izo ntina haja nao mwana mashamsudini musa wauti daunu wajibu vanu waonu wavumbu wa ovanu ngamvumbu metre Mahamudu na somhad bwana rieli wao ya ukavanu ngwa uharima mtapalo wa kisiasa ngwa uharima mtapalo wa utaha warudiwa waja rebondise hawa na Razida na kikiwa nda wafanya roku hula wao mwanza wafanya krake hunu wadenda mbiu. Example zima. Wandu walonda onao kisiasa. Hasani Hamadi, Said Larifu, Mwinyi Baraka, Mohamed Ali Swalihi,
ani diletengo la haula kisiasa kamjaporisha ndo mijini hao wanzani wao waheya wadambe banu jokome asedi larifu banu jokome ya jao ngari joba hanandwa shanyo alala joba wanyo ikaba wandwa mbraben wandwa waheya ziba watu yamba batarasiban ngari joba hanandwa shanyo alala ngari joba hanwana hanyo alala ejoka ujaende shazinu pia waisufa Usman bwana na Maitre Mahmoud do aludi ngoni mafitiano wanu do alimenter uzeno ngozino hawo waelewa yaukana siasa ya hao ndio kompromi harimwe washili na harimwe bambao hawo waelewa yaukana emadina hao kisiasa gaenda onoroha harima yesen politiki ya hensi hawo waelewa yaukana abasainu kabatso ndo waonika importance kisiasa watahao namna yoka wajitempumu shawallahi ngamumlabio kabati hata kabajaparu hadisi wa hata kabajaparu amba hata ndongoza ukanga wajoka utaha wandu waretewa bahari wafanya conference de presse bahari wabaja izo tilizo razida tudihamba banizo ambale uzo razida zamba juzi ya même pas 2 semaines razida hayabo hazamba kiki hazamba yemwishia warungu jani haubasha hau wantu jini mwishia waheya wambandugu jamais kamja waishi shawanu shatongiza kufanya uhelinu dabka waelewa yaukana imadzina ya hau kisiasa kati hubaoni kabati mdu watomanani ifu atahe namna warudiwa vote na warebondise parce que politiquement ils sont menacés de disparition uanduan waili abonge ngam amini yaukana yewe joka ujona Maitre Mahmoud hawa no Maitre Mbraban Usman bwana na wambie ukana warejei harima izi kawaida za kisiasa warejei harima zinzia kawaida za kisiasa ba emahamisha shirloni ban mangamtu wamba kwa ngami na mahamisha shi na ban nsina mahamisha shi shanartu kubaliana emahamisha shi rilonio raona raeshi wandu wa siasa wa virabana wafungwani ya nitaki wafungwani azali wafungwani sambi wafungwani kililu atabasa ino karjaparuishia ho mijini hao karjaparuishia wanzani wao mashababi karjaparuishia waheya banu werakio waheya banu wetoantaranena waheya banu wafanya ndoza mafiti parce que emalideri wa hao wohelewa yaukana ngamfanyo siasa et tous les risques gizo osoni mangu hapo kwa jajone wadu monti wandu ana mdo ambacha uba ngamunao mzukanza nifungwa zunrabo afiti abonge harmwe sujeinu mtukanza juste ni virle banu ni pare fundi somhadi bwana ni mwambia ukana rudi babu tahendamna ya urengale kazi rudi babu tahendamna ya ushida ukontrolo mjo mkazi rudi babu tahendamna ya ushida ujirejeze harmwe bambao hauka Daniel Alibandari hahisa harenge usoni ngwendo hahisa harenge usoni ngwendo hanza utsanze yebamba wabasai ngio na lideri mrajina wamba Danieli Maitre Mahmoud haisa haelewa yakana bale ezenvu ya kanizo do wakati la sambiambia partijua kana mumvote abasa inu wanashama wenji wa partijua wahisa waelewa yaukana mrutsindo weite de joka ka leader watu haelewa de ce côté là yaukana politiquement il est menacé ende hajuso wanzani wahe washomonino washili hawambia habana mjo kanza naretewa hanrabu kabati hata fikira za kwa mdu na janani ujukanza mwere na mwambia hapo nafanye marisiza yote alama ya mdu wa siasa yo alama ya fenya wa kisiasa yo alama ya mraba hindi ya mruika wo siasa isa yimshindi gutaho namna ya shidi ya jirebondis gutaho namna ya shinde ya hunde bahanu ya teshe hizo hauka zendongo mahaba izo ndizendongo razida ya tozamba
Izo ni zanongo razida tozama. No kamjaisha wa irungu jani wa heya wa doamba kana bane mrujo ujo zingara razida ngarjo heya wa regarjwa wa hanu nala ngarjo fanja ngamjo fanja. Izo nizo kiki ya hamba. No kamjaisha wa basha wa heya wa amba kaya mrujo shangaza kiki ngarjo fanja. Parce que ngwa eli wa yakana wanu wafanya siasa. Awonge wandu wakafanya buzz harmoze reseaux sociaux. Bon, son tipi ya riele wakaila buzz. Riele wakaila namna ya kuhanza wanru hanyu ma politicien hanyu warudi wabtena wareje harumweze rezo sosio warudi wabtena wareje shangari juwao ya ukana ikandi siasa ya Komori ikandi siasa ya Bambao ikandi siasa ya Heyonsi ikandi siasa ya Hemiji Maître Mahamudu na fundi Somadi bwana mhisa imtawani ihisa imtoani ho mabangweni ngamtahao namna yoka mjirejeze wala wendwa kreye ye position ya rock wanyinyi mkreye position ya crack tiji Henry abasa ngamtao namna mwavance shahaina mndu ya enshi ma opposant d'ailleurs tiko moriba charme dunia kamil kam nyau pardo sha Le Havre wado heya wamba kabanu mdea Edouard Philippe haupo wan mashababi wapo wa heya banu mdea François Bayrou ani mugutona kao wanandongo wa mafiti wanandongo watona hata maana wanandongo waka mnungu tsaho yaji ressuscité voilà tu par ce terme wanu ka wanza waji ressuscité politiquement hauka waele wakana haina ngayo ya siasa waikaza harimwe opposition watsongo eshue waele wayaka kwatina namna ya kawashinde wasulishe hari ya bwana walonio hauka engo wandu wafanyao ze bezar mazerezo sosio fanye marisiza wala kweli wala wandu mafidele wala wandu wa mroba hindi hawala wandu ikaongo aminiyo fikira za Maître Mahamudu hawala wandu ikao mapartisan wa Maître Mahamudu wallahi lazim wandu wala wafanywa wakazwa nsiunda za maandamano Komori mifumo yenu kamjaona hata ani wandu wala kamjaona hata mdu mzima ya jabala kamiti jawana Maître Mahamudu hawamichi jawana Muhammad bwana kamjaona hata mdu mzima shawora Desire mwana Desire datola jivuriza akamyezi mwambo kaidi huo wahundikana nafasi yaja ya reliki show wandu wala pia wafanyoze bezango kamtisa hata mzima mumu. C'est pour vous dire ya ukana il a buzz ya hizo réseaux sociaux nusu wakaanza wahunde namna warongowe wajulianihe nusu wakautaha wajibu emahutajio ya lideri wa hao ya wasaha hauka engeila ndongo ya kufanyishi ha national hauengeila ndongo ya kufanyishi ha kipartisan wa parti hauandu wa ma opposant kijacho ka special wandu wa shomoni hau speciali ya wandu wa mkazi shaijo tsanganya wana wa Komori wamekana ujokomia Somad bwana ujokomia Maître Mahamudu jau shaka ina pour tofanyishi ha parce que wanu wandu ika au wafanya politique ya kivillage na mwa voter ma mère harmwa mijihani hau mwa voter ma chef d'association hau mtujua wakati ila ngamjoreje pardon wakati ila ngamjoreje mjamta taratibu za tsahake ya tsahake zangu za kwetu yemru jo jambeka zinamba zinrongo zanra kotab ngena mrambie haukanga mlase defi ya ujuka ushangaze daula ya ujuka ushangaze mahakama ya ujuka ushangaze hifadhi ndo bahari wa bwa mashababi wava trikosamashi nusu wa bombe ze torsu wa kenti wa jofanja ya boba eke daula ngwanza wafanya ngwajufanya eke mahakama ngwanza warete ngwajuwarete eke hifadhi ngwanza warete ngwajuwarete ike ipasa wa hukumu wajua hukumu sha nsuamini hauka zenongo wahamba zondizo razida ya zamba juzi zondizo kiki ya zamba juzi zondizo munyibaraka ya zamba juzi noka mjaisha mashababi wa nsujini wanzani wa munyibaraka hau mashababi wa basha wanzani wa kiki hau mashababi wa werungujani wanzani wa razida kamja waishia wa heya mwezerezo sosio gata
Vanu jau yo jokomia daruani au yo jokomia razida ngarjofanja kamjawaishi. Parce que emalideri hao wandu wao waelewa kainu siasa. Tout peut arriver à tout moment. Rekamnu harmaizi, rekamnu katsarmaizi. Rien chien ziban. Abdou Soif hafungwa. Abu Beidi hafungwa. Ha? Idarusi Hamadi hafungwa. Humedi Msaidi hafungwa. Abu Beidi hafungwa. Kamjaisha wa Moroni, kamjaisha wa Ntini Mashongo, kamjaisha wa Maweni, kamjaisha kamjaisha wa Mtuje, kamtsata wa Rumaishia. Wahiyabanu warakio. Si wanzani, si mashababi wa mji, si mapartiza. Wajawa baka ban garjobo sambe barem rushaho yaliyo. Garjobo hanu hindi. Kamjabishia. Esha tungeza Maître Mahamoudou na Somad Bwana, je précise bien en Rwanda, esha tungeza liumo waishia wahiyabanu waraule kiyo. Wanro hao wa mijini hao wanzani wao, je dis bien, tido mjo shomoni wala tido mjo mkazi, wanzani wao. Dabu ya ukana, Maître Mahamoudou na Somad Bwana, wawapara, wanunga ruka ufungwa baramba jao. Hayi? Zonu mamba zora zida ya hamba. Ani, mrungu na nrongo za mafits, mrungu na nrongo sha kabati, nsuon. Mruju jashangazi daula. Nsuona mruju jashangazi mahakama, nsuona mruju jashangazi hifadhi. Hata ikeleo yabo wanrohanyo Maître Mahamoudou na Fundi Somad Bwana wahaya wambeizi wakawanza aboba yabori rishangai yabo komori Somad Bwana wanrohanyo wambango ajosia wanro Maître Mahamoudou wambango ajoda range lukumani na alaikum salam wajoda range lukumani na aibo samahani mwanatse wajudarega lukumani na fatihu bajao hai mwanatse mafits afanya usiasa Somad Bwana kabla usamurunjo shidane wena msaidie nile tengo lao eseye uwe karte Danieli harumomjwa mkazi na Adamu Mweba harumomjwa mkazi urengele kazi ranzi ujempoze politiquement harimo mjwa mkazi uje harimo bambao ya hatu uhundeba hanu riuhenzi kisiasa nge wakatila uta wallahi engebala wanu waili wanu wakana fief wanu wakana makazi ya kisiasa wanu wakana wandu wa kisiasa Jahumed msaidie walona Maweni nembude Jaha bidarusi Hamadi walona Mtuje Jabelu walona Fumbunine baji engo wandu wakana fief wakana makazi wakana ya kisiasa wakana mvuza kisiasa bahi wallah kwa jajo puwa wandu wahebanu wadu raki kwa jajo inda wadu mbaba hindi wadu alimente wandu wahebanu gotaka ufungwa utukofu hanrogo zanrabu mukhallas za tudunganzi abonge yo juste des sujets natika uhanza waka omangasmasi waku nabo shikama udunga ranzo ri gabiri nrongo zinro jina arjori jere na maudu arma video inro jina amumushiro nimbitse masihu mema na wambia mazuki watu wanu Fundi Somad Bwana na Maître Mahamoudou ya ukana siasa ya Komori abasa hinu ikaconfirme ya ukana harumwe siasa funet que des politiciens en papier ikao ye jirma ya ugabili wandu siasa hamada nya harumwenzi kamtsini yo hauka ya alama dainu haina mndu wa siasa uamini ya ukanangamina wandu lingoninga mina fief kajaparo nda ya Monteba mbaiza wandu akote yado mana mwambe kaja wanu kati amjukanza na retewa alafu na mwambe kati retewa ngamjofanya na wengo juo Maître Mahamoudou na wengo juo Somad Bwana ya ukana ike hifadhi ike mahakama ike daula mwanza wazifanya ngwajo uzifanya kuna ushinda uandro hayo kuna ushinda wafanya tanongo abonge ngaramushira ni mbitsima si umema arjore jela na tena usiku wa maudu harima mahadisi mandojina.